Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Kum kajing pen krek lupa naga benta kajing penlong. Yake limpung ba jong kirang ba ke Shillong Archdiocese ke Bansalong House Nam Arajar Punrio. Bat kum juru kajing rakhi ke Platinum Jubilee ke Bansalong House Nam Arajar Punyo. UMLA jong anong po ba Middle Bonds im. Ringkat Parish Priest Reverend Father Peter Imle ringkat kajing sendan lang kinoy lam shnong kirang ba balang jong anong po parish. Bat ki officer ke tanap PWD hakan do trik unai wing Arajar Posan. Kilalit banjurep yake saudong saukun jong anong po parish. Hagajing keram kilat thai kubor uba Middle Bonds im pulong bagi kam kelas dang bat shen on stang ru kajing penhe ke surok nado lat mauro bandrung shapla jong ke parish. Dah tu je. Oh, lah ni. Tu yang dalam hut dalam tu dah tu. Kini geding. Kini selar lot. Oh, kini ke ba? Ia kampen ni ini dan dikut. Kan kai ketika mod dan sekolah. Oh, mod unek be. Unek be itu. Tak. Ni dap ni sukumen ke bakrau ni dan rengkat hapo nongpok Paris aga jeng dan rengkat jong I Paris Priest I jong I pada Peter Simli nong ba snong jong mauro ba opel leng do I katekis jong I ki dekhot jong ka PPC baro ki ba la banyadan nag benta bangi yo ke jeng kenduk lang nag benta ban pe wan khmi nag benta ke jeng menteri ya ka kam haka bede bat kajing penbit penbiang lengba ke PWD department haka bede bat ke kenro bat kelenti sengkin hapo jong kene ka kampus kene ke compound jong ka nongpok Paris ro kawe kini kijing penti kena ba kini ki kam kini ya be ya renti kini naga benta ki bakrau ki bakum ka nongpok Paris abo ki rariunget ki ba I na keleng jong ka rikasi jantia kamtam ha gejing ede ba gejing priang ya ka jing seng jong seng rangba jong ka Shillong Archdiocese ha u bunai April jong snem arja Punrio bat kumju ru gejing penkrek na ka benta ka Platinum Jubilee jong ka nongpok Paris ha ka basdang jong snem arja Punyo de kum unong mikmat bat kini ki rangba po gejing lam jong I Paris Priest dayo ban pej ban khmi ya kejing ngai lenti jong ka kam kejing pentre ya ka kenro bat kumju ru kejing penkrek na benta ban penhe ki surok bat kumju ru na ka benta ban penbah ya kini surok ke baladon haswa jong kini ki program beper ha ki bangin sa pentri kam face wise kindon ki bangin sedang ki bangilah sedang mentah kum ka kenro bat kini ka surok hang ne compound kumju ru ha ka wede bat kajing nang penhe kene surok nadu school Saint Paul nadu barung nang thinalat Saint Paul bat sadu sini seneng tingi ngoban ai khobli kerpang ya kene ya ka mission hi baro kowe Paris ki bala kloy wan ai ya jaka bat kumju ru ya ka PWD department nalor ba ki ai ya ki katu kan ni benta jong jaka ki badon kene ka IB yang ni bat kumju ru ya kajing sengap bat kajing pediang jong I sembut menteri rangba jong ka jela ka jong ni ba perstun tan song ko menteri WDP ya gijing
appeal kijing kerpat nagaliang jong commission nagaliang jong aku MLA nagabanta ba kini ki kam kini be ya yanti bar kijing tmu jong kene kijing ya kendu kijing ni kene kesengiru kolong ban jurip ban pej ban kemi ba in la ban pendep ya kam ha kapor ka biang kanang begino wan jing seng kin la ban pendon kam ya kene kijakar kolong ka babit ka biang nagabanta kijing skrible bat khamtam nagabanta kiwe di ki mat ki ba kongsan ki bangidon sesien ya aku boleh kerpang ya ka mission ya aku boleh kerpang ya i ba perstun tensong menteri wadi pej bila simkhia ya ka sarkar hi barok kowe po jing alam jong menteri rang ba na go benta kini ki barok ki jing le bahagi bakila sedang ki kam ki layat ban ngi scam bagi por ban wan ro ngidang iyo kalan banang pentikena ba ki jing sekri upot ba kinlong na ta jing mentoy jong bobon balang. Hey, up! Ruko! Shwa ba finchet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapan don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan kta syo